Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Kasenjuk kinong sensas nong kabri uhnyo trap. Hagasngi balang kahnyo trik unai luar arajar arpuar. Kalapin sengau su mintri rangba kejela. Bo untuk lar lem katkum ka ikhtiar. Bala pinkop bor hau shwa banca ke jing in okam jongki doktor Hani Grims Hospital. Kapan sakta ya kalawai jongkani ke jaka ai jing sumar. Bala ais ngobha da sorkar pedeng syagi pat ba nong song snong jong kathan chate lamingi. Hakjinya keren bagilat pathai kubor usketri jong kasenjuk uba RL bla ulong ba mintri rangba ulakular ban simkhia yagani ke jing e ban sai kendu dagani Grims Hospital. Bat ba katanat kakot kakhia jong ka sorkar jela kan sa simkhia ban pet yagi jing e balai kendu de doktor trai jela ki badang puli haka skul puli doktor jong ka ni Grims. Hadirin pengelai gaya bami hak kubor haka arku terik jong budaya jumah arku bakadon ketu massive resignation ke exodus resignation jong ki doctors napo ni Grims di nakaliang senjuk ni soblong kadon ke cingkit kri ni long concern dar kat ta kin mi ke ga banja yik beri ke jong ni tingilek mar ban yikendu yo director jong ni Grims but ndala ekran babu penpau ba nakitu ki arkhomot khatsan mut kim lechu kin sa tika ai kadaw ko ba pelong ki ba kin resign pelong aga cingem breu long yabe bat ki khamsha khmat ba kamyo facilities kambiang ti ka ims kanwan po gati nrei la smotho ba ka ims kamdei ka banwan na hi la shali hiski kan simpor sa arsnam laisnam ti kumno pat banyo pante da kami kini bikin ne po ni Grims kadai ban penbiang po ni Grims iki wei pat ki facilities nementa jongki ti hadian gila yakran baru ni smotho idan ki jingduna ba ka ni Grims ka angot bakidang kwa banyo ti na kata kadau ngan IBF da kan ni ka memorandum Pembeli Summit Show Chief Minister ki demands pengikuah ni. Yang brief kata hak bedai but yaki doctors kumno ban create more seats meminta ki doctors ki ban yo ban pulih hal ni po ni Grims da yaki brief ki jong ni marki we ki states pi kumka Arunachal ka Mizoram Manipur kladon ki medical institutions ki joki tingin yong ya kita ki kota ki jong kita penhera bakin yo diberi jong ni mo kaba khatu pat ni kren kadoi halor ketu kai jaka bagi ya kana Land House menshwa mdei hakatania jong ka government tania jong ka government ka menshwa di nakaliang ke ni Grims director pun pau ban nakaliang ke ni Grims ki ploy ban shna maki kin bay pisa maki ban penyeng yang tu ke guest house ban tu ke guest house kan long tang na kabenta ki beriu jong kastit ke jong ni napo megalia ki bawan ban sumar na nong kendong dai mar hadu menta kim dan jaka bansa bandam ki kan penshna ke ni Grims kan pelut maka kan run maka buat kedor kan long subsidize rate Timentan gila ya keren buat Chief Minister, buat ngin siawan lang buat Director jong Hani Grims, ini kedua yang Urban Minister, ban ya Syah Lord kata, ban kin ada kejeng toy, ban sedang no eka. Di ni semua kalau ke bahasa esok kejeng kedua mentan kantam ke badai bak ketiga jaka, keba ngila ade banduk no Andre ni semua yang ke government baka, kini ke government kasim no yang ketiga jaka. Kan wan phai yang show government bat ba na shi ni Grims ti kita ki ba min ki bade ya ni Grims na lor kan ye bat ki issue ki basa pending kadai hak ba dei bat ki traditional institutions jongi tamot ki dorbas nong ki jongi mar pilai hi mat kapor nadu masdang pengiyo state hadu pentah ka khlemat ye kirang ba asnong ni ki dorbas nong kawai hadin kawai ka sarkar ki itu kadai tang kapor badan kalor ada problem ki itu
kim like nang ta kim itu henry day tang menta ki stang ban itu pat ngi dawa na ko government baka day ban ai ngi ta ka jing itu pat ka jing pen ko bo recognition and empowerment yaki dorbashno haga ju ko poru ni don ka problem bangi face habaya day ba ki financial institutions ki banks ki babon na ki dorbashno ki jungi menta ngisha freeze ki accounts ki jungi mar income tax department ko omba ki dorbashno ki dibandon ba kapan ka le jong hawat na kalyang ngisngu ye ba titos khan CM jong district council na kalyang jong ni la a de to ban kat tu kan ni ki banks ki pediang ya kata henry ombaro tingi kwa ba minyo ya kata ka daga jing tho no government ba government ka ito ki traditional institution support kaniga state mar ki wei ki state government kum ko Nagaland Mizoram ki penmi daga gadget notification but traditional institutions within our states are recognized body but she said phila yo daga ta jing tho but nakalengkat income tax department come pressurize you yaki banks ba pidai bandawa mar lang apply ka pan card Isungto ngin hapan file saya ki returns lagi hapan siang ngim hapu returns tingim kwa ban let kata ni kwa ban like ni kita ki mentang ila ikran ba chief minister la aru bagi jingtho yu ba un sko hapan pendap no kata pada saat ba la shahi phila itip hi apor khabi biji mustap ban launch ka MRSSA hakin yok ligi dor barsno apok social long first phase te la shai ngin launch kata te na kalyang jungi hi nongkit kamsnong ni punpau ba kalong kakam ka bakhia shai gen ya gani mar ngin haple ki data entry na kalyang kasnong yu we powe trayin yu we powe inong shongwai jong kayen but ngin hab ya tray lang but the police department but the district task force ban yo iki statistics ban lap iki nong shong shnong haga wait ko gedong ki balong genuine ne ki bomlong ne ki badar biang ki kot kisla ne ki bom biang ki kot kisla but the stakeholders yang ne ki dei be ki dor bashnong but kirang bashnong ti lakawan kan ni dala ban pentri kam hok di MRSSA masngong ngilak pante nakam sibun ya kajing muan rung ke influx kamtam na kiwe bat kibarlash ki shnong gijumi kita hi jing tren. Since 2014, our country has been plagued by divisive forces. TMC is in Meghalaya with the mission to empower the people, uphold the ethnic cultures and traditions, celebrate the sacred land. To oust the proxy BJP government from Meghalaya, be the change, support TMC by calling on 96877 96877.